Ka Indo-Globe Institutions kabadan ha Bengaluru na kabantaki samla ki bakwa ban lek pule haki kerdan bapher kum hakan nursing ka science commerce bat kiwei de kaneka institutions kadan ru yaki hostel na kabantaki shenrang bat kenthe ka scholarship na kabantaki bakwa ban pule ka education loan bat ka 100% placement assistance ban tip company chapang kanek institutions pila ban phone how new number kendai pran driu line nyo kendai san nyo Don bonjai kisuloi don kisuloi ban siat merat don kisuloi ban yada don kisuloi ban bo haying ban yo ya kajingeda bat don bonjai kisuloi hala ki jong ki kerteng ki don kisuloi ki badon tang hapo India don ru kisuloi ki bum yo ban bat dagari India bat don ru kisuloi bayo ban bat lang kata kari India bat kiwei de ki chagri ki assault rifles ba Pyndonkam dagi Indian Army ki longkumne ka 1B1 insas 5.56 into 45 mm ka tenrai jongkanik rifles kadai na India ka AK-203 7.62 into 39 mm ka tenrai jongkanik rifles kadai na India but no Russia ka SIG 71 6I 7.62 into 51 mm ka tenrai jongkanik rifles kadai na United States of America ka IWI Tower X95 5.56 into 45 mm ka tenrai jongkanik rifles kadai na India ka IMI Tower Tar 21 5.56 into 45 mm ka tenrai jongkanik rifles kadai na India Israel ka M4 carbine 5.56 into 45 mm ka tenrai jongkanik rifles kadai no United States of America ka AR M1 7.62 into 39 mm ka tenrai jongkanik rifles kadai na Bulgaria ka AKM 7.62 into 39 mm ka tenrai jongkanik rifles kadai na Soviet Union ka MPI KMS 72 7.62 into 39 mm ka tenrai jongkanik rifles kadai na East Germany ka VZ 58 7.62 into 39 mm ka tenrai jongkanik rifles kadai na Czechoslovakia bat ka T91 assault rifles 5.56 into 45 mm ka tenrai jongkanik rifles kadai na Taiwan